Kohemen kopara bai hau trai Jesus Christ. Haka jimpule naka kitab Exodus. Ngiyos ngau shapanga jinka jomu Moses. Jinka jomu nongya tulupa badu nongya lam bakarao jonka ri Israel. Bad ngiyos ngau yaga jingjinjar jomu nadu kapor kelum. Lakayu hakapor kabanang yard yaga hukum jomus ban peniap yagi kun shin rang barong. Henry ublay ula penkra yaga jinim jomu. Namaru ublay ula saintur yavu. Shwaba entau yavu. Bad ula yalam yavu. Shaka jing sumar jomus Kas kakun jomus kala sumar yavu. Ula yo jingeda. Haba ublay udon ga saintur Nagabinda jomno unyada unkindi burau. Lada uli ukun Moses usa hayeng la jom unumio jingikaye. Henry ublay ula yalam yawu shakiyin jomusem ba undupio jingikai kaba paka. Jingstar jomga perte baro kawai ula yo ba undup long ubat tibit ban yalam yawu pai Israel. Henry kadba ublay udang sumariyawu ula kalat yaga jing suma jomu balay shipor arpo ula kalat yaga jing don jomu balay haga jingem jomu badula lemon ula kati iyawu nong Egypt daka perka udang yada iyawu upa ukun jom Israel bad ula yakendo jing Barnila bandong ya wad ya kata aga jinja haga jingim janguru kala saindur da ubalai ban penjingaino iyawu na Egypt shipor arpor ba undup yomad kam kerpang ubalai ko himen ko para malla ke jinja haga jingim jongi kalonga saindur ka jongo ubalai ubu umma nagabenda jongi iwai pa iwai yaga jinglong kabayara yaga jingim men siyam jongi to ngidon kamban pepa ngidon kamban snautu ban ngide ban snautu ngide ban stang ban yoi yakati badon bor jongo bale ka trekam haga jingim jongi hamalla ke jingchia kumba ubale la penkre yabu Moses ballon unnong yalam ubakarao ban yalam yabu pai Israel na Egypt shakari balakula Bad utrai ukran shikran hangi utrai upen karayangi ban poi shakata ka ri balakula naga benta ki pai Israel ka ri balakular kalon ka ri jomu balai ka ri balakula kalon ka ri jong ka jinglai lui ri jong ka jingkamen ri batui ya ka ngap batkadut naga benta chungi ya ka ri kanan kalonga ri ban poi shabene mindau Jesu wan Moses Moses batimai ula wan ban yala yaki shnang baper yaka parte baroka we ula yala shapang ka kima jungo bale kari jungo bale kari kanan kabatimai kalonga kima jungo bale Henry kaya ke jing sausi jomu Jesu haba ula yala pat kibriyu kem treben pidia kibriyu kem treben kelaka wamun kibriyu kila yi palat ya kapap ban ya ka jingaye jomu balai kibriyu ki yi palat ya ka jing snova jonga perte ban ya ka jingkerku jomu balai lese don bon kibriyu ki pan jingkerku pan personal bhaya lage don bon kibriyu bon ki bange khapden jongiru ki duai hau balai bakindu iyo ya ka jingkerku halo jonki bakindu impahu pahai hakaparte bon ki jingduai jongi kade nagabenda yakane bangindu impahu pahai habangi pang ni shita ni duai kotrai penkoi koloi yangi kabangi dang yai hapade ki jimpang ni snausi ni panma yendang ila koi pat
ngin sanggop biang syaka pop kabakam syirke. Bon kikon ki imha kene kedor. Kim juwad ya ka jinga ban pen kadang ya ka jingim men sriam joki. Kim ju trekam ban pen ko ya lade. Kim ju tre naga penta ka baneng. Bon ki beriu ki tre naga penta ka ri kanan jom ka parte ban ya ka ri kanan jom ka baneng ka bau jisu kular. Bintang yusno haba ki beriu ki wan shau jisu ban yo jinko jinkia. Na Korasin, na Bethsaida, na Kapernaum, na mabon ki kampala jungu Jisu kalajia ha Kapernaum. But kunjurung ipule Jisu ula late shabon gisnam ula late keleng ula yala pia ke kubur babha. Bon gibri ki madi ke jingko jingkia katsaba Jisu ula late kala dan bon pai ba ap yawu ba undup katai ki bakindo katayahu bakindo biyo jingko jingkia kabamun Korasin Bethsaida Kapernaum baro kilong gisnong barkinong shnong kibala yusno yaw Jisu kila yoy yaw Jisu kila yoy ki kampala jogo Jisu henre kila kenta namagitip Bethsaida kila don sangut ki apostol Petrus Andrew Philip barkikun sabadi baro sangut kita ina Bethsaida kamud Bethsaida kamde kasnong kabasmiu henry ki beriu kim treshu ban snapia utrai balutrai uladom lada pipe ya ka ton jong kene ka gospel minta kasni kalong kaba shirke ula krandom nilaban kule hakano kana kodo nilaban karan jemru nilaban pule jemru henry lada pis motu ya kaktin bala kran minta kasni haka gospel kane kalong kaktin kor Jisu la kran kor lese ula kadau kakti ya ki beriu piang piki nong Korasin piki nong Bethsaida piki nong Kapernaum ondon jimpenim ya pi bale pintre ban kala kabamu haba piyoy ya ki kampala pila tapti pila kaman pila shat kaman henry klam shimlak ta kindiatu kalabandon ki bange hapaden jongiru kum kine ki nom Bethsaida nom Korasin nom Kapernaum bamtre ban kala kabamor kabamatan namar u Jisu ulawan ban yalam yangi ban hikai yangi ya ka jinkar dor jaga bane lada mangah ban mapi ngim tre ban nim daga ban ta ka bane lada ngim tre shitom ban yo ka bane kalong ka jinkar de yanga badia piu padu Jisu lawan ra yakwe pa ki snam Tirus bat Sidon nangda Ukraine syapang Sodom diptik Sodom bat Gomora kala jayu utrayu la penhap keding bat la tanglut penjat tiao ya kita gisno bat Tirus bat Tirus bat Sidon kilongru kisnong kibampat londad banyusno ya ketinu balai nitip Sodom bat Gomora kalong shua kajingai ya ka hukum jogo balai kimba diosno ya ka tinu balai omdon mano balai yalap ya ka tinu balai nitip ublai ula jid ya Abraham nanda ulot ula leisa hamdo omdon uweru bala yosno ya ka tinu balai ba namar ba kimba diosno ya ka tinu balai Jisu ngom no ublay un penjam no haka ker kasni ya ka Sodom bat Gomora wadla da ublay ula penjat yaki haba poy kasni janga ker kasni ublay un penjam bale namar ba kito ki bri kim don lad ben yusno ya ublay omdon mano ba kai shapanga hot jungo bale shapanga jingkoi jungo bale shapanga jingi jungo bale bat kila yim haka jingdum namar ba kila yim haka jingdum namar omdon jingshai shu haki utrayom en fa pinjam no yakum kita ke bru henry ula on yaka Korasin yaka Bethsaida yaka Kapernaum kila yo yaka jingshai
Kilayos ngo ya ka surjo ngo belai mangas ni. Kenre kim treban ke laga pemul. Mangipan. Kaya ke jinglong jong iwe pai bai. Yos ngo yu tim jong ngo belai mangas ni. Ngidon haka ti jong i Bible. Ngidon ka sendu plapo. Ngidon ka Eucharist bakui. Ngidon ka balang. Ngidon ka jingae. Ngidon ka jingduwai. Bariu belai. Ngidon buon ka jingduwai. Ngidon buon ka lahat ka lindi. Kabau mod. Haba utrai wan haka aker kas ni kai kaban sajya hangi palat ya kaba ula om ya ka korasin palat ya kaba om ya ka khabarnom palat ya kaba ula keren ha ka batsaida kan sajya hangi ladangin kala ka bamul nama ni nong ki kur ke ba yoi lut natong shadong but yo mad natong shadong what hadin bang yamad ya kine baro lada ni casting kai ke jimma ka ba ap yengi mudur ko himmen ko para mudur nganum kwa ban keren pana mudur kai ka ban sajia yanga ba diati lada nyim kela ka ba mot omde kela ka ba mot malumala ni deban imman kasni naga benta ka bani ni deban penkraya lade naga benta ka bani malla ki kamge jam ke bangile kalong ban yo ka bani ka ba mot ni habalong ke ba kamriyo bale ban ya ki kabarnom at cross lem kumda utrai win karen hangiru hakaju kadur kumba ula karen ya kita isna paginduai ko jisu karko yani pen krayani ma pigi pop joni bangindu kendit ben rio ban imna ka benda ka baneng omna ka benda ka spa jaga prote henrena ka benda ka spa baneng yan ya utrai jisu Christ Amen.